Reka ngusuhuze mukunzi wa Bwiza TV, wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, nkubwira ngo gumeza kuba natwe, komeze gukurikira aya makuru aho tugenda tugezaho amakuru atandukanye, utabasha kuyisomera cyangwa se utabona umwanya, ariko twebwe tugenda tukugezaho aya makuru tuyagushyirira rwose mu buryo bw'amajwi kugira ngo ubashe kuyakurikira. Iyi rero nayo n'indi nkuru ivuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavuze ku ibaruwa ya Museveni, ibaruwa byavuzwe mu binyamakuru ko Museveni yamwandikiye, ndetse avuga intambara u Rwanda rwatsinzemo Uganda no kumutanga buhamya wavuye muri Iran. Iyi ni inkuru rero iri ku gihe.com, aho Perezida Kagame yongeye kuvuga ku migambi Uganda ifite yo guhungabanya u Rwanda. Asobanura ko ari ibintu bifite gihamya ku buryo hari n'umutanga buhamya waturutse muri Iran wavuze uburyo yari mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umukuru w'igihugu kandi yavuye mu mizi nyine ingingo zitandukanye zirimo umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 25 umubano w'u Rwanda n'u Burundi, ibijyanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'izindi ngingo. Ni mu kiganiro kirekire rwose umukuru w'igihugu yagiranye na Jeune Afrique wa 23 Werurwe ubwo yaganiraga n'umunyamakuru François Souda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yongeye kubazwa ibijyanye n'umubano w'u Rwanda na Uganda, niba hari ibimenyetso bihari bifatika bigaragaza ko iki gihugu cy'igituranyi kiri gucura imigambi mibisha ku Rwanda. Perezida Paul Kagame yasubije ko hari ibihamya bifatika bidashobora guhakanwa, ndetse ko byanashyikirijwe ubuyobozi bwa Uganda. Yongeye kugaruka kandi ku butegetsi bwa Uganda buha ufasha yaba ubw'ibikoresho n'ubundi abantu baturutse muri Afrika y'Epfo, mu Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Canada no mu Burayi, bagaragara mu mujyi wa Kampala bagamije gucura imigambi yo kugirira nabi u Rwanda, bakingiwe nyine ikibaba na guverinoma ya Uganda. Kuri iyi nkuru kandi iravuga ko aho umukuru w'igihugu yagize ati amakuru yacu aturuka mu mpande zitandukanye zirimo abayobozi b'umutwe wa FDLR bafatiwe muri Kongo mu mpera za 2018 bakoherezwa mu Rwanda. Twahawe amakuru kandi n'umuntu waturutse muri Iran wari ufite umugambi wo kugaba igitero avuye muri Uganda. Uwo rero n'umukuru w'igihugu nyine avuga ko bahawe amakuru n'umuntu wari uvuye muri Iran, ndetse n'abayobozi abahoze ari abayobozi ba FDLR abafatiwe ku mupaka wa Uganda ndetse na Kongo bakazanwa mu Rwanda. Aba ngo nabo ubwabo batanze amakuru nyine agaragaza ko Uganda ifite imigambi mibisha ku gihugu cy'u Rwanda. Abayobozi ba FDLR Perezida Kagame yavugaga ni La Forge Fils Bazeyi wari umuvugizi wayo, na Lieutenant Colonel Théophile Abega wari ushinzwe iperereza. Bose bafatiwe ku mupaka wa Bunagana mu Kuboza 2018 bavuye muri Uganda mu nama yabaye hagati ya tariki ya 15-16 Kuboza yahuje abahagarariye ishyaka rya Kayumba Nyamwasa ndetse na FDLR. Bivuga ko kandi byari ku butumire bwa Uganda hagamijwe kunoza umubano hagati y'imitwe y'iterabwoba n'inzego za gisirikare za Uganda no kunoza imikoranire mu migambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Perezida Kagame kandi yavuze ko Perezida Museveni adahakana uruhare rwe muri ibi bikorwa, ashingiye kuba mu ibaruwa yamwandikiye ku wa 10 Werurwe bikamugeraho yamaze gusakara mu itangazamakuru, yemeye ko yahuye n'abantu muri RNC. Perezida Kagame kandi ngo yabajijwe niba abayobozi ba Uganda bahakana kuba bazi ishingiro ry'ibyo u Rwanda rubashinja. Yagize ati batari Perezida Yoweri Museveni, kuko mu ibaruwa yanyandikiye ku wa 10 Werurwe akayishyira ku karubanda mbere y'uko ingeraho, yemeye ko bitunguranye yakiriye umuyobozi w'umutwe witwa RNC. Ukuri nuko Kampala ariho ahantu hahurira hakanahurizwa umugambi hagati y'imitwe yose mibi, yaba ari abajenosideri, abo muri RNC, ya Kayumba Nyamwasa cyangwa abo mu ihuriro rya Paul Rusesabagina.
aha rero Perezida Kagame nyine yavuze uburyo iyi mitwe yose ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ihurira muri Uganda igahurizwa hamwe. Ibi rero yaganiraga n'umunyamakuru wa Jeune Afrique François Souda amubaza nyine ku mubano hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda. Perezida Kagame kandi yavuze kuba u Rwanda rwaratsinze Uganda inshuro 3. Umunyamakuru yibukije Perezida Kagame ko we na Museveni bamaze imyaka irenga 40 baziranye, ndetse ko Kagame yamufashije kugera ku butegetsi. Amubaza uko byagenze kugira ngo umubano wari uhari imbere ukendere. Perezida Kagame yasubije ko atazi imvano y'ikibazo, ndetse ko nawe ubwe ajya byibaza akabura igisubizo. Ati hari ubwo nigeze kumubaza aho ikibazo kiri, mu by'ukuri nta kintu gihamye gihari usibye ahari ibyiyumviro bifutamye. Perezida Kagame kandi yabajijwe niba bidashoboka ko Museveni yaba atarakira kuba ingabo z'u Rwanda zaratsindiye ize Ikisangani mu myaka 20 ishize. Aha rero nyine ngo Perezida Kagame yabajijwe niba Museveni ashobora kuba atarashobora kuba kwemera uburyo ingabo ze zatsinzwe n'iz'u Rwanda muri Kisangani mu myaka ishize. Ngo mu gusubiza yagize ati twabatsinze ubugira gatatu. Ni ukuri ahari ushobora kuba ufite ukuri, ariko nta gushidikanya hari ibindi bisobanuro. Ubushake bwo gushaka kugenzura u Rwanda kuducisha bugufi birashoboka. Imirwano y'Ikisangani yamaze iminsi 6 kuva nyine ku itariki ya 5 kugera ku itariki ya 10 Kamena 2022. Ingabo z'u Rwanda zitsinda iza Uganda, ndetse bivuga ko hapfuye abasirikare ba Uganda bagera ku 2000, ni ukuvuga nibura batayo 2. Perezida Kagame kandi yavuze ko yubaha Museveni nka perezida wa Uganda, ariko ntabwo ari perezida w'u Rwanda. Nta nubwo azaba we, bigomba gukemuka. Ntabwo dukunda abantu baduha amabwiriza aho yaba aturutse hose, ibyo ubizi neza. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi yakomeje agira ati mu ngano u Rwanda ni igihugu gito, ariko mu ntekerezo no mu rwego rwa politike ni igihugu kinini. Perezida Kagame kandi yavuze ko nta muhuza ukenewe kugira ngo ibibazo by'u Rwanda na Uganda bikemuke, ahubwo ko byose bishingiye kuri Museveni. Ati izingiro ry'ibi kibazo riri muri Uganda, ariko mu biganza bya Museveni. Aha ni Perezida Kagame asubizaga umunyamakuru François Souda, umunyamakuru wa Jeune Afrique, aho yamubajije nyine ku mubano wa Uganda ndetse n'u Rwanda. Arangije nyine amusubiza ko yarangije avuga ko umubano w'u Rwanda na Uganda nyine kugira ngo bikemuke byose ngo bishingiye kuri Museveni. Ati izingiro ry'iki kibazo riri muri Uganda, aho riri mu biganza bya Museveni. Ngibyo rero ibyo Perezida Kagame yaganiraga n'umunyamakuru François Souda, umunyamakuru umaze igihe kinini cyane akorera ikinyamakuru cya Jeune Afrique, umwe mu banyamakuru bakuze kandi bagiye baganira n'abayobozi batandukanye, abakuru b'ibihugu batandukanye kera cyane rwose mu myaka ya za 80 ashobora kuba ari n'umunyamakuru wa Jeune Afrique. Akaba yajyanye rero na interview cyangwa se ikiganiro cyihariye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bavugana ku mubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Baza no kugana ngo bavuganye no ku mubano w'u Burundi, bavugana nyine aho umukuru w'igihugu yamubwiye ko hari amakuru menshi agaragaza ko Uganda ishyigikira imitwe yitwaje intwaro ishaka gutera u Rwanda, ndetse avuga ko u Rwanda rufite amakuru, ndetse u Rwanda rwagerageje cyangwa se rwakoze uburyo bwo kohereza Uganda rubereka ibimenyetso bihari bigaragaza ko nyine iyo mitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse yose ihurira muri Uganda. Ndetse hakiyongeraho n'iki cyo kuba hari abayobozi ba FDLR barimo wari umuvugizi wayo wafatiwe ku mupaka w'u Rwanda, w'umupaka wa Uganda na Congo, ndetse n'uwari umushinzwe iperereza nayo wafatiwe ku mupaka nyine wa Uganda na Congo. Bose baboherejwe mu Rwanda. Bivuga ko abo ubwabo bonyine nabo batanze amakuru, cyangwa se ubwabo ni ikimenyetso cy'amakuru agaragaza ko hari
ibimenyetso bigaragaza ko Uganda yabifitanye umubano n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nk'uko byagiye bivuga rero byageze naho ibihugu byombi byitana bamwana ku ifunga ry'umupaka, agira mwagiye mubibona haba no kuri channel yacu mubibonaho, haba ndetse no kuri bwiza.com mubibonaho, aho aya makuru agenda agaragara avuga mu binyamakuru, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ku ibaruwa yayigeze gusakara mu binyamakuru harimo na bwiza.com yabyanditseho igaragaza ko Museveni yandikiye perezida w'u Rwanda amubwira ko yakiriye abamwe mu bayobozi b'ishyaka rya Kayumba Nyamwasa, ngo yabakiriye mu buryo butunguranye, ariko avuga ko atigeze abemerera kubafasha. Ngibyo rero ngayo nguko ibyamakuru twari turimo tubagezaho. Utarakora subscribe ikore, nawe wayikoze uyikore, nakagaruka kore like kore comment kuri izi nkuru tugenda tukugezaho.